Evo nas, putujemo na Nišvil festival, fuck yeah. Tu je Žoltek, Tata Brada. Oborimo je, borina poslednja svirka, idemo da bavimo, ovo će biti najjače i naravno Armika. Gdje smo, Norberte? Na molu, mađarske pumpe za Mađare. Evo nas ovdje na pumpi i našli smo nešto za Boru. Vidi Boro, vidi. Vidi be, zadnja svirka, još jedan put da ponovim danas. Ali ako biti jako uspješan, onda neće da izlazi. Stigli smo u Niš. I ovdje evo na sljedeći. Tu smo, tražimo tvrđavu, a onda idemo na tonsku probu. Ovdje. Telefon i idem. Na lokaciji smo. Gdje ćeš da uzmeš telefon, za šta? Za šta pišam negdje je pod. Evo, ovo je Bina. Ovo je stage manager. Dobar dan. Da ga mama ne vidi kako puši, ali dobar je. Hoćemo da pozdravimo tog, kako se zove lik? Nećemo da je anoniman. Norbertov anonimni prijatelj veruje da, šta? Jazavičar ne zna da pliva. Da Jazavičar ne zna da pliva, pas Jazavičar. A tu je Mihajlo, ko upravo pliva zajedno sa svom Jazavičarom. Da, tu je Mihajlo da ga opovrgne, znači Jazavičar zna da pliva. Čak i u Dunavu. Čak i u Dunavu, tako da doviđenja. Što je jako opasan reka. A few moments later. Na Nišvilu, kako se provodimo? Fantastično provedimo. Procesor i ceo tehnika se poludio od ručine, ali nadam se da za večeras sve će biti okej. Ohladit će se do večeras. Da, možete da pržite jaja na gitarskom procesoru, to je tako zanimljivo. Dođeš u Niš i naletiš na stare fanove. Evo ih stari fanovi, a ovo su neki novi fanovi ovdje. A ovo su stari, iz koje godine, ono prvi put? 2004. Neko nema toliko godina. U ovom godinu i oni sviraju tu, vidiš, i mi i oni. Zato što slušaju dobru muziku. Da, to. Evo nas ovdje, iza main stage-a. Evo da vidite opremu tamo. Šta sve imaju ovi? Kada idete na Nišvil možete da vidite... Što su pravili buku malo dok je... Gospođa McPherson je probala i pitala je... Šta? Šta je probala? Ček da okrenem. Probala je klavir i pitala ko su ovi divljaci što to su jedni zgodni ljudi. Vole skinny papi. Skinny papi, čekaj se javim. Skinny papi, a vole i profi kamere, vole se slikaju. Zatvornići, vate, čika Šobote, čika Mihajlo.
Juče sam ja, na primjer, došao ovdje u pola 11 ujutru. I cijel dan sam pio vodu. I prvi put sam išao u WC, ovaj ovdje. Koji? Da, se popišao, ovaj neki random, gde sam stigao, gde sam uvatio. U 7 uveče, pa ti vidi kako izdržavam vrčinu. Sve nas doj izađe, vate. Televizija Industrial je zadovoljna s ovim prilogom. Hvala. Gaga iz Vriska se povukao, ali i dalje drži autobuse. Gaga. Ovako, sad ćete vidite kako je svijet mali. Čoveka nisam vidio. Kad smo svidjeli posljednji put? Pa u srednjoj, 99. možda. Vidjeli smo se za vrijeme bombardovanja posljednji put, da? Da. A sad sviramo na istom festivalu. Ba! Koliko sati? Ne znam. Kada svirate, u Kad koliko sati? počinjemo? Pola 8 se gledamo. Da, ajde. Ćao! Sve je kompresovano, ali mi se ne damo. Idemo nazad, malo smo se odmorili. Sve smo iskompresovani. Idemo nazad i vraćamo se na festival posle odmora i spremni smo za večeras. Evo nas posle koliko godina? Ajde sad, kad smo se vidjeli posljednji put? Mislim, 2008. na primjer. Ne, neki Dark Scene je bio. U Beogradu? U Beogradu. 2008. Ili u Novom Sadu. U Novom Sadu, 2009. Tako. Danas viđam samo ljude koje nisam vidio jako dugo. Ali dobro je, nisam se promenio, tako da, jebi ga, dalje samo što mladovim. I on isto, tako da smo isti kao što smo bili, samo sam više sedih, Super, super. To vam je inače lik, on je Heli Cherry, evo da vidite, to je Heli Cherry. Ako ste mislili da je to neki anonimus tamo iz nekog, nije, to je Heli Cherry, ovaj. Ovo se zove Bina, a ne tu Future Shock Stage, gle ovo je. Ima i platno, da. Evo nas! Ćao! Pozdrav! Čovjek iz videa, jesi naučio tekstove? Jesam! Koje pesme? Tam i Dobro. još dve. Dobro, znači kad bude bilo to, zovem te na binu. Da. Dobro. Ajde i moram da pozdravim Teodoru, Aleksandru, Jelenu i moram da pozdravim band Vartru. Vartra! Ajde, gledamo se Ajde, posle. ajde. Ćao.
Pa gitare. Izlomio se čovek ujutru. Dobro je, požiljci, sa Nišvila. Prilično sam ravnomerno pao, znaš, nisam ono, kako ti rekao, lepo sam rasporedio. Lepo si kao ono u liftu, kad padaš pa legneš dole. Evo nas, rano ujutru, završili smo Nišvil. Norberte, kako si zadovoljan koncertom? Pa imali smo i bolje koncerte, ali bio je i to sasvim pristojan. Bilo je sasvim pristojno. Dobro je. Ti, Boro? Ekstra. Pa ovi da ste ne zna ni da voze ni ništa jebote. Ti pajseri teški, udale jebote na autoputu. Da, Jer bi ga dobili vozačku dozvolu na loto sedmica, pa onda eto ti vozačka dozvola. Da. Najkružniji top, ja sam se jedno 2 puta spalio. Metal! Nemoj mi kapljati dupom. Evo ga. Ovako. Evo ga i Bora. Ajde Boro, na kameru malo.